Жукускай коракка саңа перинатальный кин тасы кулата аспыт сылақсыне 2 күнігер түйәрілен білігін тұту тәтімнәқтік барар. Ол күрді кулахан абиеге адгезе тәрілтәне бәдәрәттәхін өләні сүнінен кені хүрінер. Оның тәңе тұту ләтігер Страйком, Северный дом, строймонтажник тәрілтәлер мекіт таспыттар. Оның опсая сүйістен тақса кехүлелер. Оттын сүйіс отут койкалақ перинатальный кин монолитна каркасына еманы тұтулар. Онуға бөңі күнге тұтатчылар, 2 мәндеменге темир арматуралары тураралар, ол кәне бетон куталлар. 2 федеральный программанан ытыллар улахан туту 30 квадратный метр еннәқ, ағыз мәндеменнәқ болуқтақ. Бұйыл тұтатчылар 5 әтәхін бүтерен, бұстақ үрдін сабан, есеттінің орықтара онына әбие 2-16 сыл бүтүйті үліға керері бұланыныр. Армирование это сложный бағай. Он ханга технология келдер биттер, муфтирование деннер, арматура стыгар. Урут боларынан арматура стыга обычно в нахлёст болатчы, он коннер байы бетер сваркаин. Антон билим болана арматураны вандык стык туттарылар, онна специальный муфта бар. Ол анан порегынан туттаран кебехил. Ол сene бәһәңге темигенә 12 колонна кутулдан турар. Бетонердан барта эдде кутукны каркасы ямбыдын кенне байлыдын кенне авторский технозорда кален корбиттера. Мы замечание хогата бигне буламытыгар. Бу стеной стены бүтүн бай хаҗылар. Барта мекаран авторский надзор кырды.